Апсна министрцәа реилазаараҿы иқәгылаз азҵаарақәа аҳәынҭқарразы акраҵанакуеит. Амшхәаԥштәаҿы иқәгылаз раԥхьатәи азҵаара азкны ҩнызқьи ҩажәифба шықәсазтәи ареспубликатә бюджет. Иазгәаҭатәуп абюджет иадҳәало ахыԥхьаӡарақәа азакәан инақәыршәаны ҳәынҭқарратә бызшәала дшырзааҭгылаз афинансқәа рминистр Саид Губаз. Иааиуа ашықәсазы абюджет ахашәала наӡоит 7 миллиарди 7 миллион маати. Аныхтә 7 миллиарди 7 миллион маат, а дефицит 7 миллион. А республикат бюджет ахашәалахәы акәзар 7 миллиарди 7 миллиони. Уахь иалоуп Урыстәыла иҟанаҵо ацхыраара. Аныхтә шьақәнаргылоит 7 миллиарди нацны. Лымкаала республикатә бюджет ихадоу арбагақәа атәы уҳәозар, ҩнызқьи жәифба шықәсазтәи ареспубликатә бюджет ахашәалахәы 7 миллиарди 7 миллион маат рҟынӡа азгәаҭоуп. Урҭ рахьтә ареспубликатә бюджет ахатәы хашәалахәы иартуеит миллиардки 7 миллион маат рҟынӡа. Ҳазҭоу ашықәс ишьақәырӷәӷәо арбагақәа ирыҿурԥшуазар, ҩнызқьи жәифба шықәсазын ареспубликатә бюджет ахатәы хашәалахәы иацлоит 7 миллион маат рыла. Иазгәаҭоу ацлара абзоуроуп аекономикатә ҭагылазаашьа аиехьбри, насгьы алагалара аҟаҵаразы аусмҩаԥгатәқәа анапхгара ахаҭабзиара ашьҭыхра. Хәыда-ԥсадатәи ацхыраара Урыстәылатәи афедерациа аҟнытә 5 миллиардки 7 миллион маат рҟынӡа ҳазыԥшуп ҩнызқьи жәифба шықәсазын. Урҭ рҟынтә Урыстәылатәи афедерациа афинанстә ацхыраара асоциал-економикатә аҿиаразы 5 миллиардки 7 миллион маат. Урыстәылатәи афедерациа афинанстә ацхыраара абюджеттә инвестициақәа рынагӡаразы миллиардки 7 миллион маат рҟынӡа. Афинансқәа рминистр Саид Губаз иажәақәа рыла ҩнызқьи ҩажәифба шықәсазы иазԥхьагәаҭоуп ахықәкытә программақәа ҩеиԥш, агәабзиарахьчара, аҵарадырра, ақыҭанхамҩа уҳәа егьырҭ аусхқәа рхырхарҭала. Урҭ рынагӡаразы иазоужьхараны иҟоуп миллиардки 7 миллиони. Аԥсны Ахада идҵа инақәыршәаны ҩнызқьи жәифбатәи ашықәсазын иарбан ахықәкылатәи апрограмма ақыҭанхамҩа аҿиара анагӡаразыҳәан 5 миллион маат. Ахықәкылатәи апрограмма имаҷу ибжьаратәу инаплаказы 7 миллион маат рҟынӡа. Аҵарадырра ҟәшаҿы аҳәынҭқарратә бюджет ҩнызқьи жәифба шықәсазы иазԥхьагәаҭоуп абюджет ԥаразоужьра быжьшәи ҩажәи 1 миллион маат рҟынӡа. Арҭ аныхтәқәа азеиԥш абжьаратә профессионалтәи иреиҳау аҵареи иара убас аҵарадырраҟны аусмҩаԥгатәқәа рзы финанстә цхыраареи арҵага ашәҟәқәеи рҭыжьра рзы иарбоуп. Агәабзиарахьчара ҟәшаҿы аҳәынҭқарратә бюджет ҩнызқьи жәифба шықәсазы иазԥхьагәаҭоуп миллиардки 7 миллион маат рҟынӡа. Уантә агәабзиарахьчара асфераҟны еиуеиԥшым аусмҩаԥгатәқәеи Аԥсны аҳәынҭқарра атәылауаа рыхәаҽра, насгьы ахәшәқәеи ахәшә аалыхқәеи раахәара ирызку апрограммақәа рзы фышәи ҩажәи 1 миллион маат азԥҵәахоит. Иҳәынҭқарратәыми бюджеттәым Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьра фонд аиҳабы Дмитри Тарба иҳәеит иааиуа ашықәсазы ахашәала 7 миллион шарто. Абгаԥсатә ԥарақәеи ашәарақәеи азинԥхаҽқәеи хаҭалатәи анаплақәеи рганахьала иартуеит 7 миллион маат аԥара. Атәанчаратә фонд абюджет ҩнызқьи ҩажәифба шықәсазтәи ахашәалахәы ианыхтәи 1 миллиардки 7 миллиони маат ыҟоуп. Ахашәалахәы ахәҭахада миллиардки 7 миллиони рзырхазаауеит ҩажәи зеиԥш категориа ирыҵанакуа атәанчаҩцәа. Помнится, 4 года тому назад, в суровые времена ковида, бюджет пенсионного фонда составлял 1,1 миллиарда рублей. И тогда для того, чтобы своевременно обеспечивать финансированием социальные обязательства, прибегали к тому, что из республиканского бюджета поддерживали 140 миллионов рублей, были предусмотрены средства, направленные на поддержку для выплаты пенсии. Конечно, хотелось бы еще больше, конечно, бы средний размер пенсии хотелось бы индексировать чаще и в больших размерах, но все, что возможно в пределах имеющихся средств, все в этом смысле делается. Контроль палата
ианаамҭоу жәлар реизара адепутатцәа рҿынтәи иҳалоу иҩнызқьи ҩышәба шықәса рзаҳа ишьақәыргылоу ареспубликатә бюджет, ибюджеттә афондқәагьы ианаамҭоу аихшьаала азуны иҭҵааны аихшьаалақәа зегьы Владимир Валерий-иԥа ишәызнаҳкуеит, адепутатцәа ирызнаҳкуеит, макьана азҵаарақәа ицәырҵуеит, ирацәаны, аха уи ҳалацәажәо иахьаҳааӡам, ииашан, ибзиан, иҭаҳҵаароуп абиуџьет. Асоциалтә бгаԥси аџьы ирыхьчаразы афонд иааиуа ашықәсазы аха шәалахәи аныхтәи азгәаҭоуп ҩышәи миллион маат аԥара. Афонд абиуџьет иазҳауеит 2% рыла. Амҩатә афонд абиуџьет атәы ҳҳәозар, иааиуа ашықәсазы афонд иазоужьуп 2 миллион маат. Урҭ рызырхазаауеит Гагра ақалақь уахыкәшан узго атоннель, ихадоу ареспубликатә мҩақәа, аҭыԥантәи амашьынатә мҩақәа. Аҳәынҭқарратә хықәкытә программа анхарҭа аҩнызқьи ҩажәифбатәи аҩнызқьи ҩажәаабатәи ашықәсқәа рзы ақәҵара рыдыркылеит. Уи алагьы миллионки ҩышә маат иоуеит апроект ахь арҵаҳал алазҵаз алахәлацәа руаӡәк. Уимоу апроект ахьӡала еиҭа шәнызқь иҭахоит. Иааизакны миллионки шәнызқьи еиҳахаӡом иоуа аԥара. Зыхьӡҳәоу апрограмма ҩышәи миллион маат артәоит ареспубликатә бюџьет аҟынтәи. Ҩажәи аҭаацәара нхарҭатә ҭыԥла еиқәыршәан ҳазҭоу ашықәс жәымз ирылагӡаны. Осознаем, откровенно говоря, что не 1 200 000 действующие, не 1 700 000, которые предусмотрены с 26 года, порог максимальный, да, 1 700 000 у нас, он, конечно, не всегда помогает полностью, значит, изменить жизненную ситуацию у людей, но если работать в условиях субсидирования, софинансирования, как мы иногда говорим, или в складчину, да, то тогда результаты наверняка будут лучше, чем нынешние. Поэтому предлагаю поддержать программу, начнем ее со следующего года реализовывать. Аминистрцәа реилазаараҿы ирыхәаԥшит азҵаарақәа жәпакы. Убас ишьақәырӷәӷәан адемографиаҿы иара программа. Ҳазҭалоу ашықәс ажьырныҳәа акы инаркны актәи аҩбатәи ахәыҷқәа рзы шәнызқь маат рзыршәоит. Ахԥатәи аԥшьбатәи рзы шәнызқь маат. Ахәбатәи уи ишьҭанеиуа рзы шәнызқь маат. Нала Чхиндириԥҳа, Давид Ҳашыг, Аԥсуа телехәаԥшра.